iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kaya't mga sawan, amiga, ag-for-good kayo dito yung Pilipinas? Wan, amigo Franco. Nataagan akon. Kaya't ko anito iti pangipulang, akiti bulod ko amyag. Asaya at launay dayta, amiga. Taawan kas iti agnaed iti makunaan nagtaudan. Wan, pudo na ita. Kaya't kumusta matan ti anak mo? Ni Ray. Adda ka din asawa na? Awan pa'y ngamin. Saan dan sa kaya ti mga sawa iti kang ganaat? Kasta ka di? Sa bagay, sa bali ti kultura da. Wan, kanawan ka sa itay kadaraan ako nada. Wan matkat di sa bali laeng tayo makakinaawatam. O kat ni Baha, ada ka di matasawan ti anak mo? Awan pa, amiga. Ada idi agar-arem ken kwa na di na kayat tanapangas ka no. Basta ka di. Numabalin na ko mga ro, di sudan na niya. Mabalin mo tamiga. Apay amta inutan ta apagtumpungan ida. Sige, alah kastapay, baliwan tanto ti agsarita. Kan agsabat tanto man kiti, di mabinsan. Awan amiga, kahit agyaman na kiti awag mo. Agyaman ak matiti oras mo. Bye. Bye amiga. Wen gagpaiso. Aging kaita awan pay laeng yam amo ni maha akaayan-ayat na. Apay, agbakbakit ka di abalas. Maha, iha, adaman la damagag. Anya dayta, papa? Talaga ka di nga awan pa'y kaayan-ayat mo. Ne, apay anadamag yung kanyak dayta. Nataanghan akon, iha. Kuma, sakbay man laeng apo mo sayak, wano pumanaw iti dayto abiyag. Makitak anatalgad ka mapanawak. Iti dan na ti agbalin akatin na kunay-nay mo iti biyag. Kendag iti agbalin nga apo ko. Anya? Awan ka di pay. Ay na, papa. No pasig tumat lang a playboy dagiti agaram kanyak. Ay, muray sana. Anya, Agbiagak mo't siguro ng awan lalaki iti biyag ko. saan na mabalin adi ka makiasawa? Kakasanukan tulaengan. Agbakbakit ka nga agmay-maysa. Saan aparikot dayta, papa? Di mga punak iti ibilang kong anak. Anya, Nagado ti ubi ng awan madakkelanda anagan na. At dak kano kasarita, kuna niyaya mundang mama. Anya ka diti napatag nga ibagayo kanyak. No, maipapan ka dagiti negosyo tayo, nga imatmatunak. Awan parikot, mama. Amok, akabaalam nga imatunan. Gawin sada may papaditi negosyo, ti kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di dayta? Aging kakadita, kat awan pa'y kaayan-ayat mo. Anya? Nakalaglig pa nyo mat iti dayta, mama. Natayangan akon, kumasakpay man lang nga matayak. Makitak pa'y mutaan na talagad ka ama panawak iti din na tiagbalin, nakatin na ko nain mo iti biyag. Yan, makita ko ba ba't nagiti agbalin nga apo ko? Anya? Ay, susapo, mama. Awan pa'y kanyak dayta. Kasano kay bagam ti kasta, kat saan ka nga umububig? Saan amalabos dayta, mama? Addan tulat ta. Nga maglablabas, dagiti aldaw. Wen, madanon to dayta, mama. Adda nakaadalak iti. Kat adda, anak na abalas ang naging gaita. Kat saan pa'y bata na kay asawa? Kat nawan kanot boyfriend na. Anya nga tano. Saan ko akayat, mama? Kasano nga ibaga ba saan mo akayat kat saan mo pa'y anakit kita ti ibagbaga?
Nagtaod iti nasaya at a pamilya, ken adamat laeng mabalinda iti biyag. Aniya? Yasawa dak iti saan ko nga am mo a lalaki? Ay, saan ko akayat, papa? Kasi iti nakunak, nagtaod iti nasaya at a pamilya ti ibagbagak iya. Nagforguddan dito'y Pilipinas. May sa US Army day di asawa na nupay Pinoy metlaeng. Saan ko akayat, papa? Anya kay matan? Di dakla urayan matan ang makasarak itiin ng ayatan? Kwa, iha. Intulag dak matin iti lalaki asaan ko nga am mo? Saan aparikot na ita? Pagamamuan da kayo ah. Ay, manja. Sorry, papa. Ngam itagon daway. Supringan kayo. Anyat kinunan? At kayat ni papa mapangyasawaan kan ka? Uwin nga ron. Masuruna. Anya, ayo. Baboy ay asawa da iti. Masuruna kan papa. Saan mo't nga ta? Kasta ti kay papananday ta. Kaya't lang siguro mo't ni papam, anatalgad ka. Nangaruna ka na taanganan. Apay, awan nagam ko. Saan mo't nga ta kasta? Nga masikuran siguro, taging gaita. Awan pa'y kaayan ayat mo. Apay nga isuda ti maganatan launay. Ti agparikot. Saan nagtupay nga agparikot na masignan? Okay, anyang rati planom? Agbakasyon na. Anya? Mapana kay Jay Bagyo. Uray ka tadamat vacation house mi Jay. Wow nice. Mabalin ti sumurot? Sure. Ag-ready ka. Anytime from now, agrubuhata. Anya, agbakasyon ka? Wan mama, oray kat adamat vacation house tayo di Baguio. Alah baka buka. Oray kat adamat man kita iti negosyo tayo, bayat ti kawan ko. Mabayag ka ka di, Jay. Oray, makalawas lang mama. Mabayag mat basi. Kahit ko lang ti agan mind mama. Gayat mo ka di aliklikan, di pa nangyam amukan ka iti anak ni amigo Franco. May sapay day ta mama. Kan talaga kahit ko ti agmay maysa. Ay, mabainak sapay kitin ka ni amigo. Kasla nalaad la unay mo ti anak na napagkudkudam. Mama, apay ngamin nga intulag da kun iti saan ko pa'y anakit kita kunakmanan. Awan mo't nga ta ti dakes na. Saan tayo ko man ang pagrikyaran day ta mama? Sige, agrubata kon. Pimanaw ni Maha at dinagpagpakada kanyak. Dahil ilangan basit a papel tinangibagaan na amapan ije Bagyo. Tapno jak malapdan. Anya lakit din ti anak ko. Nasaktan iti imbagak may papan iti anak ni Amiga Conchita. Kaya rigan na kano ti ayop wano baboy. Nga isapul ko iti... Di nakngamin maawatan. Ala ka. Api, asan ka nagpakada personal? Saan ko akayat alapdan na? Amo na, masuruna. Sa bagay, ang damot note mo ako nam. Nabasa na lakit din. Anda awag ko. Ni papa, So, ang bata mo na. bayam kita. Kaya't ko amarik na ni papa ang masuruna. Ay, ang mga numadanagan mo't. Saan nga agdana? Tadamot note ko. Ay, hunot kit niya. Nga mga napasurot na ka. Anya pa'y larason. Imbagak lang arod akayat ko tagmaymay sa pasurot na kailangan. Ay, sige. Day takit ti panagmanayam siya si kaswamon. At data ni ti sigsag, sumangat ta ni ti syudad. No problem. Namin ano ako nga simang at iti syudad ti Baguio. Kasta ka di? Excited ha? Damok ti mapan ni Baguio. Kasta ka di? Wan. Iso nga di manukot ka sumurot ha? Nalaos ti ragsak ko. Alawanan. Katagyaman ak mo. Ta nakasurot ka. Tadakad kaduakan ka sa sarita. Tajakat ka sa sarita, tiba? Una, narigatan na sungbatan na ka nagtabak game. No kasta ti mapasama. Ay, samantong ti bagsak na. Mangan ka pa iti restaurant sa tantuag taro si Balay. Wen at least, ang data ni ti Baguio. Ay na, pud na, naglamin Nalamlamin pa idi ah. Ado pa ila idi ti pine trees. Ngamita,
Kaadwan na a building kan babalay mati adan iti tutok dagiti bantay. Kasta ka di? Hello? Ako pa do amin na table. Mabalin ti makilamisaan, madam? Yes, sir. Saan may matakukwat ilamisaan? Ha? Ala, Pagnamat. Papanan nyo ka di ading? Siyempre, mapan kami iti panagpakat. Alangan mat a kinanakay. Narabak ka, miss. Ibagbagak lang ti pudno. Okay. Ito ti magustuhak. Saan a boring a kasarita? Sorry. pasensya kan, sir. Talaga, kalukti kadwak. Okay lang, ading. Naruwa makitikas ka. Sige, sir. Umuna kami. Panahon ta kayong dito eh. Okay, madam. Anya ka diti madaydayaw anagan mo? No, siyak ni Lawrence, sir. Ni mahati kadwak. Thank you. Syakmat ni Ray. Ah, Nice meeting you. Mabalin ka di maalat ti cellphone number mo, ading, ma? Ay, manjak Ang dapay kat number ko na alaang mano. ala. Orela lang mablabaga ni Manong Ring. One mat kit di, Ada ka di pa'y number nan, wala. Naglablabas ka matan, ma. At datan dito'y balay mi dito'y syudad ti Baguio, friend. Katawa ka pala, katawa. Ay, di man namamo tayo di magasantaan nga nan, ti malaglagip ko. Ni Ray? Wan, nakita ko rin na limang bagay tayo gapo iti panang baram kan kuana. Uwan nga ron. Nga, guwapo si ka. Kan naka-wheels. Kaskan ka. Anya ko ma. Saan mo ka di anadlaw? Saan ka paludip na ka? Amok O, hanyat mo ko na. Guwapo day siya. Wan, guwapo. Anya ko maita. At kikita tayo tupay nga ta. Apay na sa lutsud mo dayta. Anya ti amok. Nga, ma'am, sure. Sure kay ti. Nung saan na ka nga i-text, ang mga naawagan na ka. Ha? Di mo't naala natin cellphone number mo? At damat pilpilya day jay amaha. In fairness, napintas. Itala nga nagrukbabak iti may sa adayag. Natamaan aksamot kan kuana. Adda mabalinda iti biyag. Isupay ti nagdrive iti lugan da iti kadwana. Saan nga asi-asi iti lugan na? Latest pa iti model na. Ay, Hanya da ito'y amarik-rik na. Salbag. Inak paturugan da iti ama. Anya nga tano awagag. Rabiin. Ang mga no makadisturbo ak. Inton bigaten nga awagag. Wano i-text. Daytang harod ti pagdanaga kamiga. Isupay tinagmaneho iti lugan na. Sana bali, no kabaalan na lakit di. Wan mat kat di, narawam ngagpapagyo ta the rest house mi ijay. Kasta ka di. Among ka di, nagpabagyo mat ni Ray. Anya? Ang bakasyon ka no enjay, di makalawas. Oh, mayat Ada mo dress house mi ijay. Kaslamat ten nagtulag da, amiga. Uwit nga road, anya na pa nakairandaranana. Anya nga tanwag sarak damat lang ijay, amiga. Asus anya, naglawat ilubong, nagano ang tao. Nagsarak na katagag paiso. Saan tayo lang nga mo tirabak ni Kasat? Bunbat hindi Anya nga tagag paiso. No tilik-liklikan na kat. Iso dalakad nga ron ti agsarak ka mismo. Orayan taman giti, amiga. Taamangan no po may sulay tangay bagbagam. Alawan, sige nga rodan. Padaanan tati sumaro na wa mapasabak. Bye.
Bay, amiga. Anya nga tangag paiso. Anya nga tan apakasaritaan no agsarak dan tumetla ang ijay damaha kan anak ni amiga Conchita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyat orasan, siririin ka pailaan. Uwan nga ron. Saan ko ang maalat ituturog ka? Malamin ka di? May isa daytan. Jaski. Wano sana sumina dita panunot mo ni Mr. Guapo? Kababain daytan nga ron, friend. Ay, kunakon kat, natamaan kan sa kankuan. Kas na kunakon. Kababain. Saan asumina iti panunot ko kin alin tatao? Tila nga tiloko. Wow kamaudyanan na, natugkik sa amot lang ang tipuso. Saan? Saan nga iso timang riribo kanya? Maturog takit din. Ay, oh, Message to. Ada message ko iti cellphone ko. Unknown number. basahan mo da ako sa ano niya ti message na. Hello, Miss Ganda. Good night. Wow Miss Ganda? Oh, replyan. Saan? Pag parang naglata na nakaturog ako. Sige. Ang mga no atapon na paikidimot asaan ka makaturog. So nga ron, halakit din, maturog tan. Tainton bigat, agjaging tatap no, maikat tilang minta. Nakarubuat akong nag-jogging. Mayat ag-jogging dito itanalamin. Ang masapol nga agkotse aging ka iti parke. Uy, nabanog ka din? Unya Rod. Di sumarding tapay. Walking talaan, imbis kag taray. Sige. Naglamin. Nang presko ti angin. Uwan, awan tiyong umay alugan iti dayto ya parke. Agpatinggada lang ijay. Unya Rod. Hello, ladies. Ray. Kunak lang nga rodan ada kayo ka. Nagjogging ka man, sir? Wan, mayat ag-jogging. Tanalamin isti klima. Uwan nga ron, sir. Kan saan na basta marik na ti banog? Oh, apa yan nagsardeng kayo ng agtaray? Mabalinti makijoin kada kayo? Sure. Thanks. Apay, awan kagduam nga imay, sir. Kas ko maiti nobya mo no asawa. Awan nobya ken awan asawa for your information. Awan mo't boyfriend ti gayam ko. Lawrence. Oh. Okay. Oh, anya. Ituloy tayong tag-jogging. Agyaman kami ti breakfast, sir. Welcome. Ang mabalin ka di, Raylatan. Okay. Oh. Anya tinapasamak, Miss Ganda. Saan ka mata na matimtimag? Or thinking of your boyfriend? Sir, awan pa'y boyfriend na. Mabalin, incoming boyfriend. Iso nga tatlong panunutin na. Anya? Incoming boyfriend? Santak ka di asardingan? Panawan ka lang dito. Sorry, friend. Hagang angawak lang. Tatlo na lang sak tayo. Ni Papa. Hello, Papa. Hello, Iha. Kumusta ka ditan? Okay kami lang, Papa. Ha? Oh, sino ti katuam? Ni Lawrence, Papa. Ti best friend ko. Oh, okay. Agyaman nagtatagayam kaduam. Uwan mat, Papa. Iso adidak pagdanagan. Kasano ka bayag yun dita? Saan ko nga mo? Kaya't ko ti agaliwaksay. Sorry, Iha. Saan ko nga amo akaluksaw na iti bagakken ka?
May papan iti anak ni Amiga Conchita. It's alright, Papa. Ikandak ko maiti wayawayak amang pili iti agbalin katin na ko naynay ko iti bihag. Sige, itad ko ken kadayta. Masaya nga naklang amiinta na singpat ti anak ni Amiga Conchita. How do you know, Papa? Kasano amay bagay iti kastak? Saan nyo mat anadan na ita? Ipaspasar ko lang iti panakaamamok iti pamilya da iha. Saan nga umdas, Papa? Ta saan mat ati mismo masetnan? Saan agarantiya dayta, Papa? Okay, santa na pagrikyaran pa dayta. Mawatan ka. Kem kuma oray agam-am mo kayo laang iti anak na. Diyak lang amin kaya ti mabainan kan Amiga Conchita. Taim panamnamak ken kuana ayam ammo ka ken kuana. Nga oray isula ang ti makam-amom. Sige, Papa. Makitan to na makasubliak dita. Sige nga rod iha. Agan nad kayo nga rod dita. Bye. Bye! Payat launay ni Papa ti anak ti Amiga na. Anya ti amo? Uray ko naman nasaya at dagiti naganak. Nabarumpado man ti anak da. Ay, uray awan. Agbiagak mat nga ta. Nga uray awan lalaki iti biag ko. Nakasaritam gayam ni Papam. Anya pag-awi din na ka? Kinumusta anak laang. Ti amo na sisyak laang. Imbaga kakadwa ka. Ano? Inriing naman ang ti panangyam amo na kanyak iti Amiga na. Ganti anak na. Kasta? Nga uray ka no iti Amiga na laang. Tain ka rin na ayam amo na kankwana. Ano yung amo na kay ti Amiga na? Sigurado. Yabog na kantumatan iti anak na. Kat ipumuspusan dati panagam-amo yun. Anya? Ang kasano ni Mr. Guapo. Mariknak kat nakayawan kan ka. Anya nga tanong. Noon niya. No, agaram na kumakanyakon. Aklo na no, sardengan nak ni Papa. Mabalin mat. Ngam ne. Si kansamot din ti agal-alman launay. Siyempre, saan mo ta basta aklo na? Tama nga no, ibaga na kit di nga, easy girl ah. Katuan mat talaga kasta. Iso di ka unay. Agpakipot ka mat kapay idi awan amom. Kung saan ko kaya ti agipakita iti motibo, nga Right. damat pa naggustog kan kwa na. Rumbang lang nga kasta. Si kakit din ti bang ipakita iti motibo. Idin to tawan mat madlaw mo. Siyempre, itakder tayo latamat ti kinadalagang Pilipina tayo ha. Wan husto day ta. Kan may sa anak mo tatay babae, kas lamaw, awan na ni ti lalaki. Anyat? Isumat, kas iti ibagbagakan ka. Agbiagak mat nga ta nga uray awan lalaki iti biag ko. Nang runa no, lalaki abala subas tumatlaan. Hello, Mama. Nakawag kayo, mat. Kaya't ka lang kumustahan. Awan parikot. I'm fine. Masaya no kasta. Wan gayam, Mama. Amangan no manayunak pa iti aldaw akadak ditoy. Anya? Wan, Mama. Adala nga si kaswak ditoy. Kasano ti negosyo? Awagak to lang iti personal secretary. Kastamatan iti talka katao, Mama. Sige, kita. Awan rumba nga pagdanagan nyo, Mama. Magagaranak kami nun ang makapag-amamu kayo iti anak ni Amigo Franco. Anya? Uy. Kaya't ko launay makapag-amamu kayo. Undo, kaya't milaunay kan Amigo Franco makapag-amamu kayo iti anak na. Saan nyo nanamnamaan pa'y dayta, Mama? Saan na ka interesado? Nang ro nakat adanam amok ana magpitik iti puso. Anya? Ang mga asino lang dita na babae, itin ka na sarsarakan dita. Saan kayong agdanag, Mama? Patyak asan basta babae. Tada mabalinda iti biyag. Kanam mo ka na singpat. Sigurado mla, tado saan ko magustuhan. Yak lang iti maaklon, iso tagbali na manuga. Wen, Mama. Sigurado ka na singpat. Wano nasaya at babae. Ngam saan siguro ang kasitibagbagagan ka nga anak ni Amigo. Mama, saan nyo ko man nga ipilit? Alawan, ngam saan adakas nung mamaamumpay mo muna, sakbay nga comment ka. Mama, No saan mo tulad ang magustuhan? Di saan? Tilaan ko makayat ko, makaabambom.
Sige mama. Basta timakunak. Isardeng yun dayta. Tapno saan kayo ang mabainan iti amigo yo. O sige mama. Naawanan ni bagayo. Kastapay. Kasaritak lang ti katalag tayo. Kalpasan na. Rumarak. Ada gamin tulagan mi iti ibagbaga ka future manugang nyo. Bye. Ay. Anya lakit din ni mama. Ipilit na ti panangyam amuna kano kanyak iti anak ti amigo na. Ay. Itapay. Tanam amo kan nasaraka kung tinamagpitik dito'y pusok. Well, sorry langan ni mama, kanti amigo na. Anya ka diti katangan ta. Pangsalan. Uy, nalakalan ti presko anatang dito ya. Uwan. Ada umang awak kat. Nire, Sumbatan namin nang tatibagana. Hello, sir. Sir na talaga? Rumbang laan. Tamo ka na nga to ka tao. Kasta? Relatan, please. Okay. Nakaawag ka man? Anya ka diti may paayukan ka? Awisan kayo kung may tigayam mo para iti lunch. Ha? Sapay lang ma, ta saan ka pa ayan. Okay. Sa di na di pagkikitaan tayo. Ada kami iti public market kan Lawrence. Kasta ka di? Ada kiti parking lot nga si Tilagon. Kasa ka di? Hindi tama di na kay parkingan tilugan mi. Okay. Orain kailangan dito eh. Okay, sige nga Rod. See you later. Sige, bye. Oh, ano? Agaw-awisan para iti lunch ni Ray. Agyaman na ka. Iti saan nyo pa ng pay iti awis ko. Agtulang ka nung tiagkad ka diti grasya. Uy, Lawrence. Isot ko na da. Ang saan ka mamati. Di mamati Wan gayam. After our lunch, ada ka di pa ipapanan nyo? Mapan kami dyan mall. Kasta ka di? Kuha ngamin. Mga no, kahit yung pa iti agpasyar. Mapantayo iti Police Academy nga da iti syudad. Oo na. Lawrence. Ibati tayo tilugan nyo iti parking lot. Kahit aglugan tayo iti kotsek. Mabalin. Kaya't kumata makita ti ibagbagada a famous academy. Sure. Anyat mako na, maha. Naglukon ni Lawrence. Pinanawan na tamad yan. Amomlatan Kaya't na talang agsolsolo. Ha? Itam. Tayo Panay ti selfie na. Saor. Saan mo ka di akayat magapagwayas ta? Saan matkit di? Tapat siya ka nasingpot ka man. Pudno. Awan police record ko. Kasta ka di? Pudno ka di nga awan pa'y kayan ayat mo. Ada ko maibaga kat saan mo kumatarigidaksan. No pa'y kaano lang nga nagamamuta. Anyat kayat masawan. Mamati ka man wano saan. Nalab at first sight akan ka. Anya? Apay nga katawa ka. Mano ka din tinakarit na am iti kasta. Playboy kan samat, mister. Anya? Ay, sorry Rabak ko laan. Mamati ka mo't iti love at first sight? Wan. Saan ka mamati? Kasano kung mga ibagam nga ay ayatam timay sa atao, no damom laang amakita when numaam-am mo? Okay. No kasta ti pamatim, awan mabalin ko. Ang pudno ti ibagbagak maha. Nakayawan akan ka. Kit mariknak. Iti umuna agundaway. Agayata kon. Oh? Really? Kaya't masawan. Itakalaang nga gayan? Mamati ka man wano saan. Dayta ti pudno, maha.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. At datang dito'y balayong ang nakauli magkapailaan. Something wrong? Awan. Kasla jackpot yan. Di, imbaga ni Ray. Apay, mamati ka mat na italaan ka no, anagayan? Ha? Weird saan ka di? Ulo sa jackpot yan. Baknang, guwapo. Awan pa'y nagayat kan kuana, kan saan pa'y anagayan? Anya ti amota. Katsyak ka no, ti damo ang nakakayaw kan kuana. Talaga? San pupulos pa dyan? Ti ko nakitikat bolero. Playboy. Saan asumina iti panunot ko ti imbaga ni maha kanya? Bolero, wano, playboyak. Saan na lang amo? Apod no amin nga imbagak. Wan, ado idi ti babae nang iparik na iti panaggusto da kanyak. Ngum saan ko at tinutupan ida? Tamo kung ti motibo da. Ti sani kwami. Kaya't dati agbyag, anagin awa babaan kanyak. Angam ni maha. Adda mabalinda iti biyag. Ay, nasken anaon-unag ti pannakamamok ken kuana. Ken sa anak arumok ma. Ituloy ko ti agrayo ken kuana. Ket dakkel ti maitulong kanyak ti gayem na. Ay, pasensya no. Nabayagak man, amigo. Traffic nga bin. Awa na niya man na amiga. Anya ka diya talaga ti pagsaritaan ta. May papan kumakadagiti anak ta. No, kasano apagtumpungan tayo da. Kinapudno na adda parikot, amigo Franco. Anya tayo ta, amiga. Itinaudi ay awag ko kaniri. Imbaga na ma-extend ti bakasyon na, taada ka no nasarakan na na magpitik iti puso na. Anya? Ada ka no namamunay di Bagyo. Daytan ti parikot ita, amiga. Ngam, jak kayat, ano asino lalitan ti masarsarakan na apagdatunan. Saan mat siguro basta babae? Nasayat lang ano kasta. Saan nagaputa anak ko ni Maha, ngam no makita na lang at saan ko nga amo? No saan amakayawan iti sagoda iti anak ko? Ay, amuklatan. Ngamin na pintas mo't ay di asawam. Kan, adda mo't itsurap. Kanuray siya. Amok anata ti anak mo. Wad, tadamot lang nga day di asawak. Ngaysot imalaan na. Nula ko maagam ammo wano agkita da. Day ta, ti pabuspusan ta. No kasado nga kita da. Pasensya ka, no, nadisturbo kay tiyawag ko, maha. Okay lang. Awan mat araramidan. Nakatugawak lang dito salas. Kasta ka di? Saan kayo ka di Morgan Lawrence? Niindan after lunch. Mapan kami Jay Strawberry Farm. Mabalin na siya ti driver yaw? Anya? Uray no tilugan ko latan ti usaran tayo. Kababain mo't Saan? At least, adakadwak ng agpasyar. Boring gayam no, agmay-may sakang agpasyar. Apay ngamin nga awan kadwam. Asino ko ma? Kunakmat nga awan kayan ayat ko. Amom re? Kasla hanjak pa dyan nga awan inaram mo no nakakayaw kan ka. Saan ko nga ilibak? Ado tinang ipadlaw iti panaggusto da kanyak. Ngam uray may sa.
Awan tinutupak kadakwada. Gaputa, saan ko ida magustuhan? Oh? Napili ka lang unay siguro. Iti da ito'y abanag, maha. Narigat yag darasudos. Lifetime partner mo, ti pagsasaritaan. Sa bagay. Ket oray si Kamat. Saan ko matapat yan nga awan nagrayokan ka? Aduna, saan ko man nga mo? Awan mag-type ko kanakwana. Day tangarod kat. Sige. Madamdamalangan nga agsaritatan. Amangan no makadisturbo akken ka. Anya nga oras sa sukunan kayo? Umawag ang tulatan. Kan ibagak no sa dino ti pangsukunam kada kami. Saan mo akayat? Di tabalayo ti pangsukuna kada kayo? Ha? Ay, uy! Adayo kami ti city proper. Saan aparikot? Adamot logan. O anya? Sukunan kayo? Kaduhat ang agpasyal? Wan, ang pilit mo timoko. Di ba yan? Isupay ti gasolin. Ha? Puring ka no tagpasyar ng may sa. Iswa, kayat na, kadwanan na. Oo. Amok. Sana deta ti kang runan na rason. Amo, kayat na, amaya si Daga kan kuana. Ken kastamat kan kuana. Kaya't na matimaya si kan ka. Oh, whatever. Bay Amom. Kas na makitkita kon. Ti? Da kayon ti akayan ayat. Aniya? Ay, mabit lang, friend. Ni papati umawawang. O sige. Tagsyawarak matan. Panahon ka pa dita. Kasano iha? Kaano ka diti awid yo? Mailiwakon. Mailiw, no. Magagaran kayon amang yam among kanya kiti amiga yung papa. Anya? Sorry, papa. Sa anak pa yan ako nagiti bakasyon ko. Dito yung paila. Anya? Kung saan nyo kuman anak namaan pa iti kayat yung ama pasama kiti amiga yung. Ne, anya ti kayat mo asawan iha? Kinid daw ko kada kayong ipaayo kanyak ti waya-waya amang pili iti pakiayan-ayan right? Ka? So, wayan naglaan, papa. Nang runa kan, adda na amok dito eh. So, di kadkaduami ng paspasyal kin Lawrence. Anya? Don't worry, papa. Taga-Ilocos matlaan. Kana damat mabalinda iti biyak. Kan mariknat nga gusto at kan kuana. Iso, tilalaki nga urayan ana magpitik dito'y puso. Sige, papa. Agsyawarak tani. Dagasan na kami ti future manugang yo. Bye, papa. Bye, iha. Asino nga tatay na amon? Ana magpitik iti puso na. Imbagam ti kastakan ni papan? Uwan, friend. Sumarding na iti amiga ng agar-arapaan. Saan mo ka din akaya ta makita kan mamam mo nga muna? Ti anak ti amiga ni papa? Sakbay ang maki-NF kay ti sabani? Saanan, friend? Anya? Kan may sa. Ininot mat amat matagan diriknak kan re. Oo, kasta ka di. Uwan, friend. Sa balin ti pitik ti pusok no kasangsangot ta. Anya? Nagpintas gayam ti vacation house yun dito maha. Saan matunay? Sino ti agnanaad dito Da, nanasalod kan mang tanong nga asawa na. Kasta ka di? Kan, nadalos iti aglawlaw. Uwan, tamalaksid iti sweldo da. Libre da pa yan iti pagyanan. Oh, naggasat damatan. Kat na kayo. Sino man ti agnanaad iti vacation house yun dito eh. Agasawa, kan adamay sang anak da. Mabalintag pa siya ratification house yun, Ray? Sure. No, kahit yu, ijay tayong ag-dinner. Agpaluto ak kada na awring iti dinner. Wow! Sige ha! Tay ko machapsoy. Wana. Day talaga ayam. Kan kare-kare. Ala, naidikit di ataw. Kas kamat lang nagorderan iti restaurant. Okay laang. O sige, awagak ni Nana Auring.
Wow, nagpipintas lang ti strawberry. Mabalin tayo ka na ti agpiking. Wow, o sige, kat na kayo adwa. Agpiing kayo, ta picturean kayo. Anya? Ah? Ay, sige man, Lawrence. Imbagla a remembrance. Okay, last picture at i-background ka ti strawberry farm. Sakbay nga agrofit tayo. O sige nakadadayo kayo matititunggal may sag. Dagkat kayo matasita. Nakasitagto pa yan. Aray, akbayan matagayim ko Kas kamat lang mabutbutan kan ko Ah? Ay, kababain, Lawrence. Sige kit din, tapicturean kayo. Luka-luka ka talaga, Lawrence. Sige kit din. O sige. 1, 2, kiss! Okay. Share mo kanya ka, Lawrence. Siyempre Okay, next destination. Isuday ti mansion house dito'y Bagyo, Lawrence. Wow, at last nakadano nakmutlangan ditoy. Ti sumaro, no? Ti Mines View Park. Maliwan tayo to. Nasakitan na sa akin. Ha? Okay. Sige Rodan, picture tayo pa. Kan picturean tak mo daw. Sabali lang, no sabali timang picture mo't kanya. Wana. Nan, ta cellphone mo. Ah. Siya kung timang picture kan ka. Kan siyempre, group picture tayo tumat. Okay. Agtaras tayo ni Balay. Adayo ka di? Asidaglaang. No pa'y outside city proper. Ay, Asidag kami ti tourist spot matlaang. kastagayan. Aday jay ti famous Alordes Grotto. Sigod a Diplomat Hotel. Ano sa dino kat kunada haunted house. Aya, Kanti largest 10 commandments tablet nga dapay iti Guinness Book of Records. o sige, kahit ko pa siya rin amin dagita. Saan ko nga mo, no makaumayak to pa dito, yun masaanan. Wana, Wan angam. Oh, syakmat lang ti agsasao, maha. Agsao ka mata. Anya ko mati ibaga. Agsarsarita kayo lang aruda. okay, malabsan tayo ti Lourdes Grotto. Adda kami iti Mirador Hill. Anya ti kunam, iha. Adda kayo iti vacation house ti lalaki ana am-ammom dita. Uwan, Papa. Dito'y kami kanong ag-dinner. Kasta ka di. Katakal ti vacation house na dito'y, Papa. Aya, Dagiti lang ag-asawa, kanti anak da abalasang caretaker dati ang nana dito'y. oo. Baknang damat nga rod no kasta. Uwan, Papa. Kan agmay may sang anak. Kasta ka di. Saan kayong agdanag, Papa? Maam-am mo yung tumatlaan. Basa po laeng. Uwan, Papa. Kan patyek, magustuhan yung tumatlaan. Amo ka na singpat. Sapay la kuma. Saan ko nga ipalubos nga agtinag ka iti lalaki abalasubas? Uwan, Papa. Saan kayong agdanag? Sige, Papa. Bye. Bye. Ay, talaga nga awan sakit di. Saan kami ang makapagabalayan kan amiga Conchita? Abusta anya jay kunakano ti anak mo. At damat na am-am muna na magpitik iti puso na. Oh, awan nga rudan. Aging nga kami lahangan iti arapa apa makapagabalayan. Asino nga tamat dayjay na am-am mo ti anak ko. Adda kanumat mabalinda. Ken bugbog to nga anak. Oh, sapay la kumatasan nga spoiled brat. Kaaduan na akas ta dagiti bugbog to nga anak. Ado ti mapampanoy-nuyan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode,
Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Kayat ka di asawan day ta, kat naupay dagiti aggayam adadakkelyo. Ha? Ano sa bagay? Talaga akas ta nagpitik ti puso. Awan pilpilyan na apanawan. Uwan nga ta Kanagbalin ka na abulsik ni Ayat. Tauri addaman pa kapilawan ti maysa tao, ayatan nalata. Awan makatumngat. Panag ko na awan to ti pilawan ni Papa kinire. Sa bagay, no saan laki di ngagpampamarang anasingpat, wano nasaya ata tao, talagang awan madilaw kan ko ana. Nadlaw ko matkiti. Naalumanay pa'y ngagsarsarita. Kan gentleman. Uwan nga ron. Kat gusto ka. Sapay la kuma, ta saan apamarang laang ti ipakpakita na akinasaya at ita. Saan mat nga ta? Marik namat na balasubas ti may sa tao. Gusto ka, friend. Okat kasano? Yam amom to nga rodan kini papam. Una. Ngam kasano ay? Yam amomon sakbay nga aklonam? Depende. Depende iti. Depende, kadagiti paspasama. Ah, Numarik na ka na puno, mabalin nga klunak. Kayat ko nga kinaawatan kami nga umuna. Sakbay ayam mo, tapno awan ton ti maaramidan ni Papa. gusto ka. Uwan mata. Okay, ngam I'm sure. Awan to tima ko na ni papam ka ni Ray. Kat kastamat ni Ray. Sa anak asumurot kan kuana, no yam mo iti inana. Masakol nga dan nagkinaawatan mi. Alam no bilang ta saan nakaakayat ti inana, anya ngay karamidam. Anda kan Ray daytan. Ngam dita ti pakapanagnikak, no kabaalan nak nga ilaban ti ayan ayat mi. Saan ko nga mo no kaano ti subli da amiga? Apay ka di? Uray di anak ko. Gamin, kayat ko ama-am mo ti bagbaga na ana-am mo na ijay. Agpaano ta? Kaya't kumatababa mo ti babae kay bagbaga ti anak ko. Nga bala, orayan talatan no kaano ti sangpet da. Ewan ah. Pakamuan naktulatan no sumangpet ti anak mo, amiga. Kasta akmet. Kastawan mo't sirbina, kuray sumangpet da. Ta, adamot ten nasarakan da ako nada. Wanan niya. Awan sa baling arabidan ta, no diti mangipudos ka dagiti bagbaga na nasarakan da. Wan amiga, ket no saan ko ang magustuhan ti am mo ti anak ko a lalaki ngay bagbagana, Jack Lamon. Ay, kastak mo, amigo. Kaya't ko amam mo ti babae kay bagbaga ni Ray. Sige nga rod amiga, kasta nga rod ti aramidan ta. Wan, sige, bye. Bye amiga. Wah, anya nga ta nga agpaiso ti aramidan mi kan Conchita kadagiti anak mi. Kasla Jack maaklon. No asin wala ditan ti pagtinagan ni Maha. Agyaman ak no agawid kayo matlaangan Maha iha. Uwan, Papa. Sapsapulan ng dagiti naganak kan Lawrence. Awan mata, nagbayag kayo ditan. Uwan nga ron, Papa. Maimasang may matkan ti agbakasyon dito eh. Nagpintas nga ti klima. Ti kadi klima ti magustuhan niyo. Wenno ti ibagbagam alalaki ana am-amom. Anya? Oh, saan ka di apod no ti imbagat? O mga no anya lalitan ti araramidin nyo dita. Awan rumbang apagdanagan yung Papa. At ayun ti pampanunutin nyo. Nasaya at no kasta. Ngam no bilang man. Saan matadagas no aklunag ti bagbaga ka lalaki? Sige, makaammo ka iti decision mo. Sapay kumata saan ka nga agbabawi iti dayta pangadag Maha iha. Agsubli kayo gaya mo ni J. Ilocos. Uwan, pag-aw-awitan da ni Lawrence. Kasta ka di? Mabalin ka diti mang sarong karken ka balayo. Anya? Kaya't kumatamam mo ni papaham. Sorry nga, sanpay nga ita. Kan, ibagak kan katipod no. Oh, anya day ta? Ada kayat ni Papa apaki asawaak ngam.
Saan ko akayat? Kasta ka di? Mabalin naman ta ginawag no da ibagam. Uno, agsabat talaangan itirwar. Basta jak kayat ama-amumon ni Papa kita. Okay, no isot ko nam. Ang adda ko makidawag sakbay nga agsisina tayo. Ta sumaruno akmat lang agawid. Adala nga si kaswak ditoy. Sige. Anya day takid dawa makunam. Mabalin ka di amaamuan no anya ti pangadeng mo iti indaton kung ayat kan ka. Ikanak ko maitigundaway ko. Amang tingi-tingi tirik na. Okay. Ang tikayat ko lang amamuan. No adamat lang namnamat. Kas iti nakunak. Ikanak kumapay iti panawon ko. Amang tingiting itirik na. Sige. Saan ka matkit di nga apuraan amang sungbat kanya? Takaano lang ang nagamamuta. Agya pa na. No maawatam na ita. Madanagan naklaang maha. Madanagan? Kuna? Uwan. Kasano no agbaligin ni papam amang idoron kan ka. Iti anak ti amiga na. Uray anya ter aramidan ni Papa. Sa anak nga umanugot iti kayat da. Ang saan mo amaikat kanyak ti agdanag? Ta saan ko akayat amapukaw ka iti biyag ko? Ha? Sikati umuna. Kan maudi nga ayat ko. Day tatiin karik iti bagik maha. Ray, No adda kay mo dingag ti tapuson. Pangasim. Ikanak kumay ti uray basit lang anam nama. saan ko nga ilibak, Ray? Saan ko matakayat ako naam alala ka anak a babae? Saan ko pulos panunutan day taken ka? Tamok, amanak man ka a babae. Agyaman na, no kasta. No kasta, aklo na nakadin. Ada ko man relasyon ta sakbay nga agawid tayo iti Ilocos. Napartak ka launay, Ray. Dahita, taon nobya na. Mamati ka kumakanyak. Kan amom no anya tiga po na. Asigurado ak. Amangan no magustom tukit din ti kahit ni papam. Apang yasawaan na kin ka. Kunak mat, adin tumapasamak dayta. Ma, Ray, tiimak. I love you so much. Si kalaan tinamagpitik dito'y puso. Okay. Please. Awan sa bali ang makaamu iti daytoy. Nulab sa mti agsao. Kaano lang amin ni anagam amuta. Saan tapay nga agam amu unay? Mabayag man. Wano nabiit pa'y. No damarikrik natang agpada. Saan adakas ngagkinaawatan ta adagos. Yes, Papa. Agsubli kami itan dita Ilocos ken Lawrence. Ganad kayo nga rada, nang runa iti panagmanehom. No problem, Papa. Alang nga rodi ha, kat tinamamom alalaki at dakadipay dita. Agawid mo tan dita Ilocos, Papa. Kaya't kung amin ama-am mo, sakpay ama ilawan ka kenkwan. Ulitek, Papa. Awan pagdanagan nyo. Kababaim nga ibaga. Ta sa anak mat alalakaan a babae. Ngamkas itinakunak kada kayo. Isu tinamagpitik dito'y pusok. Sige, sige. Sige, Papa. Ta agrubot kamin ken Lawrence. Agpakada aklaan ka dagiti caretaker tayo. Bye! Noam mula kuman ni Papa. Nga inaklon kong tayat ni Ray. Kat addan rason. Ajak kanunungan ti kayat da Papa. Kad ti ammi ka na. Uy,
nakakonsentrate nga drive ti gayam ko ha. Amin na madmadlaw mo ako na Florence. Tiyan mong mata, jak na sifutan. Adda pa'y farewell beso-beso kan haging. Ala, sinip-siputam siguro niya. Wan kat, kas best friend, I'm happy for you. Kindaw na ngamin. So, pinagbigyak man lang. Kaya't nasa one, something already. Sutil ka talaga. Pwera angaw. Maragsakan at parakan ka. Congratulations. Ala, anya itan na kitang ibagbaga. Katuan. Awanan ti pagdana gamit ti kayat ni Papa Mama pasamak. At ti anak ti gayam na ti pakiayan-ayatam. Uwan. Ang sayang. Ti? Di mo man lang pinagbigyan magngagam mo kayo iti anak ti gayam ni Papam. Bayam nita. Kanawan mat nga parikot nga oreagam amo kayo. Tadamat din ni Mr. Guapo. So, nag-stop over kayo? Juan, narigat no diretso ti biyahe. Makakalitangan. Wana, kat aganad kayo ti panagmaneho ha? Juan, Into nagsapa mo ti biyahe ngagpay Ilocos. sige. See you. I miss you. Anya? Mailiw ka adagos. Awan pa yung may saal daw, adita nagkita. Oh, isumot ti pudno ah. Numabalin la ko ma. Saan ka na may sina iti panagkita? Ahu, mamati akitit. Amang ano, at dagiti saan mo ama panawan dita, isuan nagpauli ka. Anya? Asino kumamat? No adaman na si kasuk ditoy, kat tilo katak a branch mi. Kasta ka di? Wan, ngamin, kahit ko ngayon to nagasawatan, dito itan ngagnaed. Anya? Agasawa, agadagan? Oh, mat. Ditan tumot lang titurong na. Kahit ko ti klima ditoy. Oh, saan mo ka di akayat dito ti pag naedanta? Kayat ko. Ngamoy, mister. Nakaadayukan. Mabayag pa'y dayta. Anya ang mabayag? Kahit ko akid daw ng ti imam kan papam. Anya? Dayta ti podno. Kinapodno na. Kahit kan ayam amo kan mama. Ha? Dayta ti planok. Pagsaritaan tanto dayta. O sige, ituloy yung ti mangan kan Lawrence. Amangan no mabisinan ti kadwam. Kunam nga ron kit mangmanganin. Kunakon kat. Okay. Love you. Bye. Same here. No amula ko manimaha ti kinaragsak ko. When numabalin, saan kon akayat a maisina iti panagkita. Kat mayadayo iti dinat. Lukas ta, into bigat pa lang ti panagawin mo. Wan mama. Kat adan to pagsaritaan tayo. May papan ka di iti bagbaga mga branch ti negosyo dita? Uwan mama. Angam atakang runaan. Anya da ita? Lukas ka ano mama. Mga sawa ko niti mabiit. Anya? Wan mama. Kasi tinakunak. Nasaraka kunti na magpitik iti puso. Ne, agapura akan sabot launa yan. Oh, saan ka di aday tati kayat yo, mama? Angam sorry langan. Tasaan ati kayat yo a babae ti na magpitik iti pusok. Oh, sige. Ngam sigurado lang nga nasingpat. Ang mga nanyakit di ba ti kinatao na. Awan pagtanagan nyo, mama. Amo ka na singpat. Kan edukada babae. Kasta. Kan kas kanyak. Bugbog tong mat nga anak. Kan agtawid iti sanikwa dagiti tatakkel na. Kasta ya. Nulakit di umanugot ton. Agkasar kami adagusan. Sige, kayat ko amamam mo. Don't worry, mama. Talaga yung amok kada kayo. Okay. O sige nga raw doon, mama. See you soon. Bye. Bye. Talaga di na pinatganti anak ko. Agasam, mga asawa ka nun adagos. Kaano dala anagam amo iti ibagbaga na babae, ikasarnad.
Amangan no si karodan man.